کاورن ام به ویدیوی کدن دل خو خوش بکن. آورن چاو خو گش بکن و ببهنا کلو کلیل کان بای گلیچیا و روبارن سرمست ببن. دی ویدیوی که بریدم من چند کلیوینه و جهم ویدیویان کرت دیمنه که از کاری بوار پار وکربو. دی ایجار کاورن به ویدیوی ام هنه کل از کاری بگرن و وی قنج که بهوشت ناس بکن. اسکار هرمه که کجگل گندکان پیکته. گریدای نافچه پاسور آمده یا. لباکور اسکار ساسون، لروجلات و موش، لروجاوای و لیجه و لباشور اسکار جی پاسور هیا. دما هنج پاسور بر موشه و دچم پشتی 15 کیلومتر شونده دوه هون لمل چپه بزیورن و بر بچیه و هلکشن. اسکار جهه کی بناو دنگه و دسرده من بره دلوه هرمی کرد و ارمن به هفرجیانه. جناوی گندک و دحلان جیش خو اف دیاره. دیر، سمتاک، مزرهونو، لیچکا سیمو، هلیزگا، زمی، گیسه، خانی کشه، خانی رئیس، گدورنی، دیکا و گل گندکین دنین اسکاری هنه. اف گندک تف دنابرا چیایم بلندین وکا دورشین بجاف و شیخ حسین و دحلین فرح داوابونه. دیسا کما رش دحلا زیارت دورشین نوالا آویلی گرشاش پوپچیس اخجانا جیهن ناوین لوی منطقینه. لأسکار بدهان جورین نباتان گلو چیچکان هنه. بلکی مروف بتنا سری خو بگرد به مروف ببطله و زوج حال بکوه. لگر لسریوان چیایان قاصدین مروف بزنو کارک بن مروف گلک تشتان کشف دکه. او تلپی خو لهر داری دگارینن و تجی بخیر آوان هر جوره چیچک و سوسن و شکفت و دارو براند بینی.
ev şikeft hûn dibînin bê çawa nava wê kolan e. Min gava din gotiya ev der cih û warên Ermen û Kurdan e. Lê hûn dizanin di şerê cîhanê yê yekemîn de çi anîn serê Ermeniyan. Ew nebes bû niha li ku dera ku Ermenî lê jiyîyane goristan şikeft dêr û kabilên wan tev bi vî hawayê têne texrîbkirin. Ev jî polîtîkayeke ji bîrbirinê ye. Serdest dixwazin tiştek ji gelên qirbûyî nemîne û bi vî awayî rê li ber her talanê ve dike. و ev çiyayên bilind guhê jî berfa wê tam neheliyaye dît newsa. Îcar di mehên zivistanê de niha hûn texmîn dikin bê ev der çiqa sarin. Havîna van deran jî hênik e. Mane ev der tev zozan e. Gidi bejnadire sekni bu dere mole sersiz dere Gidi gel hoş bana hatır edine rezinadır ketine Ji hêla avê ve jî tu pirskirêka eskarê tune ye. Hema li her cihî kaniyên derdibin hene. Dîsa av ji çeman qut nabe û sal û dimî dar diherike. Li ser van avan ji ber pir tune ne welatiyan bi derfetên xwe ji bo çûyîn û hatinê bi xelat têl û textikan pir çêkirine. Ji çiyayê Şêx Hiseyn û ji çiyayê Bejavê avên ku diherikin li cihekî digîjine hev. Ji vê derê re dibêjin du av. Piştre ev du av diherike û tevlî çemê eskarê dibe. Diherike û diherike digîje pasûrê û tevlî çemê pasûrê dibe. Îcar bi vê jî nasekine. Rêwîtiya xwe ber bi farqînê ve didomîne. Çîroka avê xelas nabe û her bi navên cûr bi cûr çîroka xwe didomîne. Gidi gel hoş bana hatır edine rezinadır ketine Vazizire sere xwe dexînim nafirotine Akidi memir 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 Akidi memir 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 Akidi memir 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 Ji kerema xwe ger hêj û ne aboneyê qenalê bibin abone û di rêzê de çend vîdyoyên din yên xweş hene ez ê bi we re parve bikim di van rojê pêşiya me de. Vîdyoyan beacibînin û parve bikin. Spas bimînin xweşiyê de heta vîdyoyeke din.